bekano anjoge imango nufai bekano anjoge Hi guys, ang non kajuksha Manik Dabruma ke khana or chamung releasing khane thangi tango only on DD Pictures YouTube channel ke jeborok tau phono subscribe khai ko hai ke bell icon sinia ko ke dak ti sinir di tangi molo black and special chi tiring ni bagai te oro actor khlaiga ani favorite Mr. Shubhajit jotoni favorite ke jaga jaga to burima ya fe or ko burima ka tai khorks bin opposite tango belakena tam sanai romantic khane kren tai bini acting belakena kaham tabuni o molo bongkai suleka tai ga abon bagin joton koinai o tiring sekang dakte belakena sinan bagai tai subscribe khai bagai tai chaja khakai please jotono share khai bagai bye bye kulum ka joton no takuk baku te ani okra salai ani sakbai na joton ani kolom te hanga muya paro I'm gonna get excited and some releasing it on go. No, me Hamzang Makopulong by Noro Ani Ano Hamzang Mani over Hakanaya party Katung di plus Ano Hamzang Mumridi and your song releasing it on Kana Ani Lang Mao Nang Soka Ani Tong Karo Nang Soka imango nufai bekano anjoge muteri anek matha nono banshoge muteri anek makha nono khatang imango nufai bekano anjoge imango nufai bekano anjoge muteri anek matha nono banshoge muteri anek matha nono khatange tuma jadu tongi ni mokolo tise thanaya nono banshoge tise thanaya nono khatange